Үтө күнүнен күндү сахам жоном. Бу келен ихер саңа жыл 2 сүйбебе сыл чугахата. Онна аныгыскы сылтан таңха биремете келер. Олехин кыратык бу таңха таро туһунан сырдатыхпын багарабын ити себерейдäһин туһунан. Ити ол бу себерейдäһин терилке сүрдүүтэ да боллун таро хартаннан инникини көрөһүн боллун. Ити барытта алара дойдун кытарыс бәстәх. Онна өлбүтәхтер кытарыс бәстәх. Хөп. Ону биги жигинен ол бу эттиктери, ол бу жон хактарын, астральный хактарын, өлбүтәхтер астральный хактарын ити ыңгран холбонон никини түстәһин титерелке сүрдәһине да болун. Ол бу инненнен даны били ити барыта айылга соконун кехер күстер силы разрушения дияққа сөпті, ол күстер кітір өлеләхін болар. Ону дигнен куаганды чугейді ден арарылы бат, ол да болар бәяқ дигер қайдақ жайытын серейен көрі құтын сөп. Каян оннук ариян бараңыт, ол эттіктері ыңыран бараңыт каян саппа тақытына жиягатигер окутугар бэягатигер дору бэягатигар ол жайяган сөп. Оннан нук өлбүттәхтер хактара калан халыктарын сөп. Ити нучалы этелерди подселение игиндилерди оннук халан калар. Олихин сүбелемете сахам жонугар бука бахалыста таңха кемегер ону маны сиберейдәмәң көрбөчүләргә сылжар болахатна сылжың олды болар бәяга жига тигер ду терелке сүрдүмәң оннайти тароннан иген эме ону маны көрө хатамаң жигинен бу биги сирбит дойдубут барта нучалый таха мультивселенной курдук, олихин нахальбах измерения бар, кихи инниките, эме нахальбах вариантах. Олихин бир маннык чөпчү вариант эги инникитигер болар ден оннук суох, кихи бейте ологун оңостор. Кихи инникитин жолун инники ологун барытын бейте оңостор. Өйнен санатынан оны тугу күннәгы бу олоққа тугу оңорор кутунан эги жолгутун бейагыт маннык аягыт. Ол бу сиберейден инникини көрө сатан итинник айылга соконнарын баалысты кехимең ден көрдөһөбүн. Онна бу келен ихер саңа жылга жоллох бәяғатигер айылғағытын арьергытыгар ден бағарапын сырдыкка талығыққа мақтал наха чүгейдік саңа жылы көрсөргүтүгер саңа келен ихер саңа жылынан саңа жолунан.